laki-laki lah di Pabendan la pangkaran tu Karangas itu na rencana lagi satu kalau jam itu mereka minta sambayang Tontong bangkan na puang saya menolo jolo malabi mi rampo makure semanga belan na mama semi tu tontong kita rima lalu katuan ki kami tahu mi ipakamasian kan temai katuan baru puang analante melambi totemo kilingkan siapa inde katuan naki kure semanga mati kalemi kumua mianta akan mirondongkan solanasang jomay onganan banuang kisi misa-misaki jomay tutun nalalan ng kimadin tidu kumarampa tamatinanginan no puang nakidempi may keluarga taom ni opuang jomay tutun nalalan lama malidu ka lamentama tamatinanginan kamu duka po alam pasake jomay tutun nalalan narampo salama aduka umatu ambe masukan do bambasuruga lantesara iyate lalu minto teme apa kiang karan atau puang naya teme tomar hapus ya kami solanasang laki Pabendan solanasang lante tangata tontong salama sa tontong makarimban dio na te pengkarangan tulad kiang angkaran teme tomar hapu si tete na te rencana palumpunan batang rabuk la tontong dukabang nilaku kalian na teme minto kaparaluan temay patondokan, temay tomni, tuungkarang temay pengarangan ki po Yesu ki masambayang mati kalemi. Amin. Stop iya masya. Merekam toh. Nah marah nggak merekam toh. Lagi jalan perjalanan terus positif. Antar ko na meron kita karip bang ito. Stop po ang sakyan. Pas-pas lang ng sistem. Kira ano na lang. Pergerakan na rin. Dikit pula.
Sir Lilin. Kain yun na palang dito lang lang. Mga pwede yung dito na. Lukat ang buwan. Puro mo. Sabi ko hop. Hop ina to. Ano ko yung
Oh, nggak mau baju. Terus. Siapa? Nada itu. So kami pano ko dito dito ugarto ba do sa hambe. Hindi mo ambe serinyo tunya nga ni pasangka kanusolanasan ko. Hindi na pa na masaktetetan komisya min tutar komisya kami min tusolanasan ko. Ada bang Amik. Desi biru ba hindi min. Kan dia pesen dete. Iya. Kayak kus tendang. Iyo din ko ano daya. Padahal panitan. Jangan lah kuber salah tu sah tak ni. Kan kita apa itu kita. Man ko tolong ada ko. Iyo din ko ano daya. Padahal panitan. Minum kopi Jo. Minum kopi Jo. Bye. Bersama Palembang. Penggemar Argentina. Oh, napintan lu ni mal ke Palembang itu lah. Tekan foto na. Oh, maninti apa cepet ya? Saya mari sa tingin na to manisay. Mangka mo. Oh, nggak mau baju. Terus. Oke, lurus. Oh, ini Malam lagi dah tabe. Malam sore. Dia mo.
Ya Om Tino, lihat ya Om Tino. Uy, foto na dulu ya. Ay. Wah. Ile, pai. Talungan lo deh. Talungan lo minggu ini gua. Sembayang. Resumanga opung ipapendek matu batang di kalemi lan teat tu koten. Jona tu sahara mangkan yang nabatu silambi lan botong koraya. Ilen tu sangkana ada sia budaya. Nah diangka ate batu yang bisa tanda pengkulalan lako mimpi makrapu mulai itu tanda pak kaborona ke tahun mangka gereng pakiran waktu jona kapatotoran di papayan lakukan solanasanino pak nanya ke angkanya ke ladadi isolat puasa kamalakiran bejone kalian. Nampak kami tunjukkan di tarina itu jona pangandoku tetelan Yesus Kristus untuk nakatuan sekama kotoran dirampo masambayan. Amin. Sebab kodado ni nang pula ni ngala batu. Male poki sau parinding tu kira, turun pikiran dete. Jadi sementara di palangan dete, gimana juga sau sholat tong pendeta. Nah, yang namang karagoto tasi hubungan lasitam kijong pangli, yung tone cama. Susi tole. Malam ini dah tabe. Malam sore saya sebelum rakyat ni. Dia mau, dia mau. Malam ini dah tabe. Malam sore saya sebelum rakyat ni. Dia mau, dia mau. Malam ini dah tabe. Malam sore saya sebelum rakyat ni. Dia mau, dia mau. Kirimu pala ya. Malam sepan. Oh tidak mau dua.
Tinggal di belakang. Lagi. Dikadang dong. Muna tapre naman tangan tiba tulang mo pa. Ilaga. Kurra. Talingan na Diyos sa sesen. Tahan naman tangan sa utula. Oke. Mesok pala ito. Yan na. Tarampo sa lana. Lambat kan se kabadina kuatau do dari rampam pidoto tu batu do ki mana sende na di pataru te paja manta nanta ki tong pendeta lam kapasembayangan nalako tong pendeta di bendat Puang matua. Puang malute ke sabu ambe lan anak tungga ami puang kipong Yesus. Tontong kapua mandalan malangka tu mama semi lako mintu urapu keluarga tumi bencapa atu sa katuan tena lampu-lumpuni batang rabukna tumatuangki nenek tu kialamase ambe tu pakaboro nalante ada sia budaya lanti lilina tondok toraya mari ubatu na allo to temo puang laki panata tumintu na to apa ya kimintiro kan tama katuan kimintu usalanasang labira ka tama katuan narapu keluarga ambi ungkarang itu mintu na to puang apalan katang paabilan na to puang pakaburusan maadin dadi bilan na papasake
Nalantu turu-turu mo kami lako kami puang mi pagarisan kan sa labudangki. Mira ni tudio na pangandoy sa pasambayan ki mati kalemi. Mati talasang na pong Yesu kisabu madatu sa ngami o puang matua. Haleluya. Amin. Puang pasaki komisola nasang siap puang tontong pasak tundiki. Pada mo to selamat siang puang. Oke. Kusma. Ya. Ya, Kusma ala ko tok pendeta. Penting apa nenek? Tama dito. Kami na rin parang Tayo mo. Ano mo yaw pa? Mabayaw, sunine, mucho. Bisa ndak kau tuh? Soal itu tuh.
Dako na bisa saya maju sudah tiga. Japan yang kedua pinalin nuruk kedua na. Ako nandun. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore Pak Haji. Tasnya sapu.
kilo kita sih kita dikumpul lagi kan. Pedamuan lah sebelum ada jalan di bawah. Jalan kita nete. Aduh bagaimana nanti lindo tahu. Kasihan anu tuh. Netian itu, netian. Netian. Mari kumparin. Yo. Wah, lamane ki pariu. Kami Sudah aduh aku. taek. Aku tadi ni pariu. Siapa kuah nama rawa kayak tu pariu. Dia cerita naterian. Tawa-tawa sih dia anak. Para Riki mo kilo lalu lantang dulu kita keluarga dong. Nyamo. Tuh udah main dako apa tuh? Ada kunasan jong lantang dulu. Saya jatuh dulu. Nyamo. Dako apa tuh dalam jepen. Yo, terus semangat. Majelis gereja tasang indian ini teh dalam naya teh memintu sara tula tangkaran inang paralu siapa to lah di garonto lan kepasambayangan oleh yang ketabe lagu kita solan nasang peruan tomatuangku suluk tu tidukun tamate nanginan. Si turuk kendek na lo melambi delek na inde arang pak kamasen atau tumam parara ata kekua tade lako mintu komi solanasang peruan tomatuanku ambe sia indo lan telepongan tondok lan tekombongan sallo sia demai lesuan pasanan tengko kaparentan sia sengak ana mentireke lako puang kapu penan itu penanian mentireke na ilako puang moi na pea ata unang ka anak mentireke na i lako puang mentireke na i lako puang moi na peata unang kana indelani yangku ladio nakaleni menti reke nai lako namisa tu paralu di pemaranga lante karakarayate kumo mintu na tulata pana ata ia motanda kamamaliran na ia tu kamamaliran mairingan nalan katuan taya mutu kamamaliran lako puang tulana ni mintu teme karakara lan katuan ta upu nama kalolokan na mendadi pasak kesia kamarampasan Tabe yako tinat tunna tetepayalu
matua damai tangana lagi sangka na palato galugu to kumubota damai lisun na batara. Tabi la kuangga mairi kosa pentingayon telan lante kalua. Kubendam painde na pasapu do dilangi. Kulambi pakara na tanantang lagi mga nasangka-sangka langsung buruan atau dulu di paling telan manda di pulang bikin di kalungku lamba-lambana. Mana dia loni mama. Dia loni tangla pakundung di patigoy tangla pakaluran tangla pakundung niya buku naloli tangla pakaluran mantengko panuso. Batu pagan jalan na. Tanda tasigina. Tonola rapasan sudut. Umuan dia nupa di pupa paraya di paparaya. Tasulong lang pendalan na upo langan makalolokan na ako kinako. Iko bukum na padang. Batu pakantianan. Pengkaringanam pako kalir. Muliosok lante tangan tondo. Ladiosok di pakalindo bulanan, laditanan di pakabarya luar. Diosok di pemana, lantai tangan tondo. Di tanan di pakabarya luar, diosok di pakalindo bulanan. Nape karebay sang liatan na lako rabana lembang. Nape karebay sang ampu lembang na lako pentutuan na lipo. Nape karebay sang ampu lembang na lako rangdan na langit. Nape karebay sangat tunna lako diri dalang kumua den nopa na pompa paraya inde taru pulawan na solalo sukan daurena anggar na tuna turiana bintuna raputawana anggar rombiaona lana pamuntilo lawangkana puang latua datangan langi lana bayang ketuntun tarunona nata mekaraka ule kensau malempona leto kan utan lakoran dan nalangi den lupa nalangan tabi tarunun lakin dan buaran kamu musuh na ale pakalan do tangan kodok na perapi bali lemamu na perapi sa tondo na porongko indo ambelo benar nan itu inde pamuntu takatipek tanda tasikin atau manda umamai kade nenek atau dingkulawan atau binting umpatindoi bisa atau dolo kapuangan na aloni tangala pakundun na mamai tangala pakaluban tangala pakundun niya bukun aloli tangala pakaluban banteng ko pabuso kumua den naupa na puang kita nantang luda tangan langit puang matua puang Yesu puang atau melendokan puang na puang penamasalo laun paturulan ne batina lana rende reke ulun na salu na pamamma idio matawai tang sore-sore lana pamuntui lorang kana na bayak kituntun tarunona na kenne ke masih simbulawan na langan manik bulawan kenne ke manik belanna pua matua tontong lontarana ki kallo sia ke boni mintuna batina inde todoro lamban angganna tuna turiyangna mintuna raputalauna angganna rombiaona kontok lana putarana kapua matua lana pamuntui lorang kana lana bayak kituntun taruna susi inde pumuntu tatipe na den naupa na yate kula la dirande lulangan lalangan buah rangkana na kende kita ditarunona na toro langan tangana tondok tontong la diorongi lorong kamu mumale la ko ulamban tasik kalua pamukua matua lampadu luang kulalan mutoro lanke tondo kumbo kulalo matua tontong la diorongi lorong kana laku di kulewai tuntun tarunona
mumasakke daw te kulit na padang tontong menomba lako puang to tumampata to kubombong na lipu sanda kasale denompa di pupa paraya na inde patira sangka laupu langam pendunanna lasundu langam pelolokanna tontong nasalaran pasakena puang titanan talu puang samba batu patoko puang matuang puang Yesu na puang penamasalo rampoin demotetu sampana batu-batu bukunna pada kurusma. Nama apa yang dipogok pasusite kupe marah-marah ini rupanya menurut penelitian ia ada umpagen dan batu itu dipogok di kita di Sulawesi Selatan khususnya di Toraja itu diperkirakan dimulai sejak abad kedua setelah Yesus lahir. Jadi abad kedua itu sekitar tahun 200 Masehi. Bayangkan toh. Jadi kalau sekarang 2022 berarti kurang lebih 1800 tahun yang lalu orang Toraja sudah mulai mendirikan batu di Toraja. Ini menurut hasil penelitian. Pak hasil penelitian kita akan tandai nakuang itu toh. Yang jelas mereka memperkirakan dari semua batu yang diteliti di Toraja ditemukan bahwa yang paling tua itu didirikan sekitar tahun atau sekitar abad 2 setelah Yesus lahir. Karena itu Bapak Ibu, menurut saya ini sejarah yang cukup luar biasa dan ini budaya yang sangat-sangat luar biasa maknanya untuk kita. Ulaon itu kan anak laku temai peminawa sia laku temai tuang pandita biasa surai malam teliti termasuk saya membuka YouTube menonton pemahaman dari Pastor Yan Sulo Pagana, salah seorang peneliti budaya Toraja di Toraja Utara dan di Makale yang ditugaskan oleh Keuskupan Agung Makassar. Nah itu pastor nakaiton nalido dolo lan temai ulelian di situran Turanani ia tu batu ma apa yang pabendan di Toraya sabak den natu nama tete metodi pakaboro to dipangke to keangga tu pasaranna keangga tu pangandona keangga tu soyanan tengkana pak tangaran lalu tangana tondok nama tangga mitu meirapu nakwa nala manetongan muteto matua lontan peki. Karena itu kemudian orang Toraja berpikir bagaimana caranya untuk bisa tetap mengenang orang yang berjasa dalam hidup kita. Nah kota nala mate tuto melo sangka katuan nala kita. Ia moto anna didaka atua patangla pak delan telino lampak tangaran tolino nalambi ini tububun na padang batu na bayamu ya te mintu apa paling makarra alam lino yang me tapabendan te mendadi tanda batu silambi mendadi simbua batu tua dalam kada korai yang betul dari pabendan tu batu kumuayate mai to si podolo modolona belang atau diangga atau dipangke atau dendai nalaluan tangan apa arapuan tondok sia kombongan kate kalukan toya tomai dirapai itu ada anak kenalam di memaran matanna di pasundum langan mak kalawakanna na di pabendanan batu lamin dari tanda manas sakumua ya te toya te tai raan namate sangadinna mentama rialan inan ka sode-sodehan. Amin raka. Amin. Oh ya mote tu kada di sedan sarong lambe surat madatuku pataruk lako kalemi kurre sumanga langan puang na dente kara-karaya te dini sita memali siumpu ya moto mai komi ta tonton penombai tu puang na maseiki na bengki atu dini pasundum itu mintu na haleluya na pakala bi moratu puang
napa masake komi puang napa katana komi puang mintu te mai rapu masussa sia napa matoto komi puang na saladan komi tatu mampara ata mintu komi te mai to buda ambe indo sia to mangura tu lamen dari pesungan liman na puang matua pabendan ni te pangalonan diona te batu di tanan mendadi batu silambi na puang morampa masake komi sia katirin nai komi na puang morampa rangi komi lindona siang katului-tului komi na puang morampa tiruang komi lindo masokanna siang pasiria komi kamarampasan. Haleluya, haleluya, amin. Woi. Mating ko. Ya, laku tuh bang ya, iman, raya. Ya. Hari ini, oi, ode, depan Joko udah bergerak. Alang ditaruh kok. Ora kok mani na podi na alang persembahan. Oh. Ya. Hari ini, oi, ode, depan Joko udah bergerak. Alang ditaruh kok. Hari ini, oi, ode, depan Joko udah bergerak. Hari ini, oi, ode, depan Joko udah bergerak. Hey,
Yo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pepe naon dulu. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, benar. Yes, teh. Sebala lura kami tampu batu. Oke, lanjut. Dengar sampai satu delir ini. Lagi. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mukusi. Tasir kamu lihat atau ke? Tira mai. Oh iya, kau nak ada turu, lari petor ulur ten lihat tu. Pabenden dulu. Mana kah? Yuk. Iya tadi ada pisah tu lagi tak? Iya tak pulang hijau teh, tali lemangan. Umbar kita taruh apa? Ada umbar ke susu. Tasik perangian. Iya teh di gunung tu mai. Ya mau tanah di Kaloi contoh. Ya teh pasus. Sabasum pada kau tu lolo kalau tu kian. Tabe. Palele tulang dia terus tahu rei terus mayo. Dia terus ko. Tu kita lah keluarga. Nadi kamai teh piran nai. Dah kamu bang apa tu dulu? Pusing tu tama-tama. Yo.
Cek. Dito na makaon doon depan. Jadi. Tidak, kita tidak jalan, kita itu tidak jalan. Tidak jalan, tidak jalan.
Lapisin dia tuh dangira. Lam nanti. Ini dia malam yo. Yo yang bang tama. Ya. Den sensor. Nyama. Pakalole le sau teo. Nyama, pakalole sau. Pakai mati teo. Ya. Ya. Oke. Sedia. 1, 2, 3. Magasan. 1, 2, 3. Oh iya. Oh tayo bang. Tambah tenaga dulu. Bapak di anu Limana. Nyoba, bantu dulu Nyoba. Nyoba ke? Ora ini rokok. Yo. Yo ke? Ikut pimpinannya bay. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh iya. Oh iya. Abendo. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh. Susite. El tulang dari Solo. Ya. Dari tusuk. Ya. Naselin dia tu naselin apa dia tu? Tali. Pada ni lima tiang. Ya. Oh. Nama ke? Nama ke? Pataru sok. Ya. Sadar ke? No. Siap. Siap. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ada pisau itu banteng. Yo. Ala lari sini pasti dia terus saja dari sini. Yo, terus saja. Ala lari sini pasti yo. Yo. Ala lari sini tu. Kami lam lo tu.
Siapa? Oh, tuan ni. Patikan na itu meeting. Ya. 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 Masyarakat Kabantu kita nak lulung mana ya? Tahu kita nak lulung. Di belakang aja ya Bento. Ya. Tadi udah anda kok. Oh, bulu-bulu yang bicara ada ya panggilan satu dua tiga 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 goyang-goyang pengalaman kita tahu betul bagaimana kita satu. Boleh sedia? Sedia? Tuan ini? Ya, tuan ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Pesa pula pula. Sama lagi. Mana bentang ini? Oh. Barang-barang ini, barang ini. Ya, lari. Satu, dua, tiga. 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 Yang kira-kira ke bawah ni, pegang batang tinggi. Ya, terakhir
Sarabana kumbore istirahat di dalam dia. Yo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Samara kumula. Dia le petimo solo ko. Pendima pa sa bawa ni pendima nina. Apa? Lagi sulit kali dulu. Yo, terjuang, tantang terjuang mati. Dalam itu, umur. Oh, berani. 1. Apa? Oh iya, apa deh? Ya, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, tayo dulu. Ya, ya, kejuang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo. Kembali Om Timbe. Tumbe Pak.
Pinangnalay lumitin. Hei, hei. Tunggu. Tuh, mula. Dua, tiga. Ya, 1, 2, 3. Ngomong apa? Iya. Ini lucu. Makasih. Belum. Ya, tarik ya. 1, 2, 3. Kenapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tadi dah kalian pesan dulu Bapak. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiga Pak. Tiga. Berapa Pak? Dua. Sana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kamu dulu sih. Kan ini gambaran tuh. Tanam pelan nato di situ. Buku udah plastik. Gitu. Ada mereka menurut kebenaran tuh di lagi. Sia-sia. Aduh. Kok batu sale itu mereka tahu. Ni Goco. Balik gini lah. Dibalik jadi ya. Ya balikan dan ini berapa ribu? Kan dan itu tentu betul ada dulu. Hilang dah batu tuh. Di sini juga kan mana orang kita jauh di kaki nanti mau di balik mau bokoi. Kami salam bagi satu. Teman-teman mikito kedo mindoloso mikito Mau t-shirt kolam ya? sama na betul na yan ke Dia sebut kau Malaysia betul mau lihat. mau kamu na Proses satu malam anak yang Malaysia saya ni. Hubungan motor tahu tu mereka ada.
itu bukan itu bukan bisa. Mohon maaf lahir dan batin dan dengan duduk yang pandang saya ke kami tabe lako kita masuk nasang bay marasar siap ki matole jadi lako kita mintu to sangrap talang kiden ni kakau joli to banonta batu joli bering lalang ki allo sinin ta pada tangki batu rada batu bobo banti bahkan duku tawa pito ke allo sinin sabala di pateri untuk lakian balakayan to Kita bantu mendalan itu sendiri. Masih nanti lambai. Sana kita di Coronina. Sana kita di Coronina. Si. Bukan naik komami ketalan nih. Oh, mikir ke bang,
boleh na. Ada yang tanda. Ini tanda ya. Oh, ini pasti masih saung. Tengok. Yo. Koda. Lo keto si dosi kopi. Ini kan bisa ketemu di sebuah. Umaga mana dulu? Mereka kan belum sudah tuh. Malam keduaan lah. Siapa? Mereka kan sudah tuh semua. Oh, apa ini sangat tuh? Lambat tuh. Di pemana-mana ya. Melo. Syuting. Masih lebih sabar bukan? Melo nu ketidang go mitir mati. Lebih sabar. Kami sakitkan deh. Cerai anak buah. Ipong ada pisang ke Ipong? Tidak ada pisang.